Bene data nshuti z'umusaraba mwebwe dusangira isengesho rya buri munsi aho muherereye mu mpande z'isi, aho hatandukanye ku masaha atandukanye turimo, ariko mwahisemo guha umwami Yesu ikibanza. Mu isengesho niho tuganirira n'Imana, niho duhurira n'Imana, niho tuvuganira n'Imana. Mukaba mwahaye umwanya nk'uyu kugira ngo twame tuvugana n'Imana biciye mu isengesho. Hari iby'Imana igenda ibohora iciye mu isengesho, hari iby'Imana igenda iduhuza biciye mu isengesho. Rero mwebwe mukomeje kudusengera, mukomeje kutuba hafi, mukomeje ndetse gusengera umurimo, ndetse mutekereza n'icyo mwakora ku murimo w'Imana. Aho muherereye nagomba kubabwira yuko Imana yo mu ijuru itaza yibagirwa imirimo, kandi izibona mu mutima w'umuntu, ikabona igikwiriye, ikabona ikigambiriwe. Muri ibyo byiza byose mugambirira ku buzima bw'umurimo w'Imana, ndetse no ku bagaragu bayo. Aho muri hose ndagomba kubabwira ngo Imana yo mu ijuru yo idakiranirwa, itibagirwa, ibaha umugisha, ibagire neza. Mwebwe niwumva yuko Imana yabagize amaboko ku buzima bwacu kugira ngo ubwami bwayo bukomeze kuba mu bantu bayo mu mpande z'isi zitandukanye, mu buryo bumwe bwose Mwuka w'Imana bayoboyemo. Waba utarigaragaza ariko Yesu akuvugisha, ariko icyo utekereje cyose ugikoze, Imana yo mu ijuru izi guha umugisha, kandi gitera intambwe uzubona impinduka. Rero ni wa mwanya w'isengesho ry'ubuzima bushya mwama mushikirizwa nanje Pastor Eric Ndayizeye. Nkaba tugiye gusengera mu ijambo dusoma mu gitabo cya Yesaya, umuhanuzi w'Imana Yesaya, igice cya 62. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri mu izina rya Yesu Christo. Aravuga ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Iyo ijambo ry'Imana. Data wera uri mu ijuru, Imana uhoraho, mu izina rya Yesu Christo, ndagushima mwami kugira neza kwawe. Ndashima imbabazi n'ubuntu bwawe tugirira. Gushima yuko uri Imana utuzi, gushima yuko uri Imana utubona, gushima yuko uri Imana kandi ugendana natwe uko bukiko bwije. Nanje ndasabye imbaraga mwami zo kuguhamya mu byo tugezemo byose, imibiri yacu iguhimbaze, ibitekerezo byacu bishire hejuru izina ryawe, kandi mwami akanwa kacu kamwe kavuga gukomera kwawe. Mu izina rya Yesu Christo mwami, ndagushima rero ko uyu munsi yuko uwo dusenganye wese yagiye kwakira igitangaza, yakira igitangaza, yakira impinduka, yakira gukira, yakira kugororerwa, yakira ibyari byaribagiranywe, yakira ibyo yategereje igihe kirekire, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ijambo ry'Imana riratubwiye hano ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza. Nagomba kukubwira yuko Imana idatuje nubwo ubona yuko bimeze nabi, ariko Imana ntabwo iratuza. Ikikurinda ikurinda byinshi, irinda ubuzima bwawe byinshi. Hari ibiguhiga, hari ibyo utazi, hari ibitugwanya tutazi, ariko itugwanira nayo itagaragara.
itugwanira uko bukiye uko bwije. Mwene data, ndagomba kukubwira, Imana irakuzi, Imana irakuzi, Imana kandi guteguraho ibyiza, Imana kandi itegura kubohora ubuzima bwawe. Ntabwo izobohora warapfuye, ntabwo izobohora utakivugwa, ariko ukiriho uracari uwo kubibona, uracari uwo kubigenderamo, uracari uwo kubyicaramo. Ariko ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni, kubw'urukundo ukunda wowe, kubw'ikunda jewe, ngo ntabwo izatuza. Kuko ngiri Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutabangaza k'umuseke n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Hari ibyo wabonye bimeze nk'umwijima, hari ibyo wakoze ubona yuko nta nzira byaho, ariko Imana ntabwo ituje kugeza aho izina ryayo rizomenyekana ku buzima bwawe. Wowe uri urasenga kuri uyu mwanya, hari ibyari bikubabaje, hari ibyari bigufunze, hari ibyari bigufashe, ariko Data wo mu ijuru niwe uvuze ngo ntabwo azatuza kugeza abatari babizi bamenye yuko wamumenye, kugeza abatari barabyizeye bizezwe n'ibitangaza babonye, kugeza n'abagusuzuguye bazobona icyubahiro cy'Uwiteka. Ni Imana ivuga, ni Imana ikora, ni nayo igukoreye kandi igukoreye. Yesu Christo, ndagushima Mana kugira neza kwawe. Niyo ibikoze, irabikoze bagihari, irabikoze batabyemera, irabikoze hari abarozi, irabikoze bararoze, kandi ikarogora, ikabikora barafunditse, irakabigora baracukuye, ariko ikabikora kugira ngo umuco wayo, izina ryayo, icyubahiro cyayo kigaruke, kandi bavuge ngo ni Imana. Ni Imana, ni Imana wizeye, ni Imana usenga, ni Imana yumva, ni Imana ikora ibyo utabonye ko byakoretse. Oya, hari ibindi byakoretse, hari ibindi yaremye, hari ibindi yatangaje, hari ibindi yakuyeho. Nubwo utabonye ibyo bindi, ariko hari ibyo yagwanye, hari ibyo yagutsindiye kugira uzubigeremo ufise amahoro, ufise umunezero, kugira uzubigeremo ufite ibihamya, ufite ibihamya n'abandi bazogufasha guhimbaza izina ryayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Noneho arongera avuga ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe. Haleluya. Maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Hari bari bazi yuko udasenga, hari bari bazi yuko nta kizovamo, hari bari bazi yuko birangiye, hari abashizeho urutoki, hari abashizeho akadomo, hari abavuze ngo ntibizoshoboka. Ariko nagomba kukubwira, ku Mana nta bidashoboka, nta kidashoboka ku Mana. N'ibyapfuye birazuka, n'ibitagira inzira ibicirira inzira, byapfuye amatwi irabizibura, n'ibitabona birabona. Ariko nagomba kukubwira, wongere uyizere, wongere, kuko iravuze, ni Imana ivuze mu ijambo ryayo. Iravuga ngo paka yujuje gukiranuka kwayo ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Iravuze ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bari babona bakekeranya, bashidikanya, ndetse bakavuga ngo ni Imana yakurikiye n'ubucucu, yararozwe ibiki. Ariko nagomba kukubwira, ibyo byose yaremeye yuko bikubaho, yuko usuzugurwa, bakavuga ko wasaze, bakavuga ko nta bwenge, bakavuga ko ntacu uzovamo. Ariko yo mu ijuru yarabyemeye yuko bivugwa kandi babikora. Ariko iravuga ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe. Imana ishimwe cyane. Ya shusho yo gukiranuka, ya shusho y'ubwiza, ya shusho y'icyubahiro, ya shusho y'impinduka, ya shusho yo kubyara bigakunda, ya shusho yo kubaka bigashoboka, ya shusho yo gukira ubugwayi bukimuka, ya shusho Imana
irayigaragaje, bagihari barabikoze, barabivuze, ariko irabikoze kugira ngo bongere bavuge ngo ni Imana. Yo yatanze iyo shusho niyo kwizegwa, ibikoze kugira ngo bayizere, yikoze kugira ngo bayihimbaze, yikoze kugira ngo bayitinye, yikoze kugira ngo bayikurikire. Imana ishimwe cyane kutabivuyemo kandi wategereje wihanganye kugira igaragaze gukiranuka kwayo ku buzima bwawe. Ariko kandi nirongera avuga ngo n'abami bose bazabona icyubahiro cyabo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Warasuzugurira byemera kandi baragusuzugurira byemera, ndetse bagira n'ibyo bakora barakurementanirije, barakugambanirira byemera. Ariko igihari ushima Imana, ntabwo wapfuye uriho, nta nubwo wazimanganye, uracariho, uracagenda, birakunda. Nubwo wagwaye byavuye kuri bo, ariko uracashoboye kuvuga. Ariko Imana yacu, Imana twizeye, iravuga ngo nabo bose ndetse n'abakomeye bose babibonye bazobona icyubahiro cyawe. Ni icyubahiro cy'Uwiteka yakuzaniye kuko ni icyawe. Bazakibona, bazokibona wubatse, bazokibona wabyaye, bazokibona akazi ukarimo, bazokibona washizwe mu ntebe nzima, bazokibona ndetse ibyari byarahimbwe bikugweho, bazokibona kandi utsindanishirijwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagomba kukubwira mwene data, Imana niyo yiziye, Imana niyo yikoreye, Imana niyo yihagurukiye. Yari yaratumye marayika igihe kirekire ikuzanira amakuru, ariko Imana irimanukiye mu gihe nk'iki kuba yizeye, ije guhembura imitima y'abayo mu izina rya Yesu Christo. Iyi kandi iravuze ngo kandi Imana ishimwe cyane, uzitwa izina risha rihimbwe n'Uwiteka. Hari izina bakwise, hari izina baguhimbiye, hari izina batangaje. Umwe wese agafata uko ashatse, akabyita uko ashatse, akabifata uko ashatse, ariko n'Uwiteka ahagurutse kandi aguhaye izina. Izina risha bazotinya, bazovuga, kandi rizoza rivuguruza ibyo bakoze. Imana ishimwe cyane. Mwene data uri kurasengana nanje kuri uyu mwanya, nagomba kukubwira ngo Imana hari ikikoze, Imana hari ikiremye, Imana hari ikihinduye, Imana hari ikikijije. Ubugwayi ku bana irabukijije, ubugwayi ku barushira baremuruye, ubugwayi Yesu Kristo mwana. Ndagushima Mana ugira neza, ndagushima Data ushoboye byose, ndagushima Mana ugira neza, uri gitangaza. Ndagushima kuko uri hejuru ya byose. Ndagushima Mwana, ndagushima Data ugira neza kuko witwa Imana. Urabona Mwami ushoboye byose, iyi ndwara yari yarazengereje, iyi ndwara yari izengereje uyu mugabo, Imana iyi ndwara yari izengereje umugabo kandi iteye isoni gushikaho yumva to kwicara mu bandi abagabo, kubera rimwe bishika ibidakwiye gukorekera ahagaragara akabikorera ahagaragara aho yicaye. Ariko ndagushima Mana yuko umukijije iyi ndwara kandi uyimukije nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ni indwara wikirije babona yuko idakira, ariko uri Imana, ukuboko kwawe kutari kugufi ngo kureke gukora ibitangaza. Ndagushima kubw'ibitangaje ukoze kuri uwo mugabo, mu bugabo bwiwe. Urabikoze Mwami, urabikoze aho yasohokera, aho yicaye akumva, kandi yoba hafi yicaye n'abantu akumva biriko biraza. Ariko ndagushima Mwami yuko iyi ndwara uyimukijije kuko witwa Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima Mana ugira neza, kandi Mwami bino bizana icyubahiro, bino bizana icyubahiro cyawe. Ndagushima ko wiyubahishije kuri we, ndagushima kandi ko bigaragaje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
ndagushima mwami kubw'uyu mukobwa yari kararira, nawe umwami ari kararira gushika ku isaha ubukwe bwiwe bwari burapfuye, ariko mwami uri mu ijuru ndagushima ko ubuzuye, ndagushima ko ubuzuye abari baroze umusore wiwe bari bagiye kubakana, ndagushima ko umukijije, ndagushima ko umukuye muri ibi bintu yari arimo, ubukwe bwari bagiye kubwica, ariko uri Imana, urabikoze nk'Imana mu izina rya Yesu Christo Nazareti. Urakoze rero Yesu, urakoze Mana yuko ubikoze, urakoze ko bitangaje, kuko witwa Imana, kuko wigaragaje. Ibi nibigaragaza agakiza kawe, kandi urabigaragaje kuri uyu munsi, bitumye yuko ibyo bakoze bitesheje agaciro. Batinya Imana, batinya iyo yasenze, batinya iyo yizeye. Kandi mwami ndagushima yuko mwami ubikoze kugira ngo umwubahishe, kandi icyo cyubahiro barakibonye. Ndagushima ko umukoreye buno bukwe, kandi ubukwe bw'igitangaza, ubukwe batari buzi ko bwoba, ariko kuko we uri Imana ndabigushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Christo. Ndagushima Mana ugira neza, ndagushima Mana ushoboye byose, ndagushima mwami kubw'uyu mubyeyi mwami ugira neza, yuko yari afise rendezvous, afise ubwoba yuko agiye kumererwa nabi, abona yuko agiye gupfira ku iseta byara, ariko ndagushima mwami yari afise rendezvous yo kubyara, ariko ndagushima kuko ukoze igitangaza yuko ntabwo akigiye kubagwa, ariko abyaye neza, kuko witwa Imana. Warabimubwiye, ariko bamubwiye yuko azogirirwa operation, ariko ndagushima mwami yuko operasiyo itakibaye, kuko ni wamubwiye yuko uzomuha umwana muzima kandi akabyara neza. Ubimuhaye atabyiringiro yaragifite, atabyabona, kuko uri nyuma y'ijambo ryawe ukariherekeza ibihe n'ibihe. Ndagushima ko ubikoze, kandi ubikoze kugira ngo wongere umumenyeshe yuko uri Imana wavuganye nawe. Urakoze mwana, ndabigushimiye Yesu, ndabigushimiye mugira neza, ubihererwe icyubahiro kuko witwa Imana mu izina rya Yesu Christo Nazareti. Ndabigushimiye Papa, ndagushima kandi kubw'uwo mudamu, ndagushima mwami yuko umugiriye operation ibaye mu ibere ryiwe, kandi ibere ryari ririmo kanseri, yumva ibibyimba birimo, kandi yaragiye kwa muganga barabibonye, bamubwiye ko ari kanseri. Ndagushima ariko yuko operation y'ijuru ikoretse, kandi ibyo bibyimba bikuweho, kuko witwa Imana. Urakoze rero Yesu, urakoze mugira neza. Habwa icyubahiro kubyo uremye mwami, habwa icyubahiro kubyo ukoze Yesu, amamara kubyo uremye, kuko wowe uri Uwiteka. Ndagushima mwami yuko ukijije abagwayi, ndagushima mwami yuko mwami uruhuye abarushe, ndagushima data uri mu ijuru yuko hari n'ingendo ufunguye mu izina rya Yesu Christo. Ndagushima kuvuganiye abana bawe, ndagushima mwami yuko uburaniye zino mpfubyi, uzivuganiye bari bagiye kuriganya ibyabo mu izina rya Yesu Christo. Ndagushima ko bavuganiye kandi ubarengeye mu byo bari bagiye kubatwara. Urakoze rero mwana, habwa icyubahiro kubyumvise, kandi ubikoreye kwibahishe nk'Imana. Icyubahiro kibi cyawe ubikoze uwo munsi kandi n'iteka ryose mu izina rya Yesu Christo. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza. Mwebwe dusangira isengesho, ushobora kuba wumva hari inama ukeneye, ushobora kuba wumva hari n'isengesho, ushobora kuba hari n'ishimwe wumva gutanga. Zino nimero mubona mushobora kuzihamagaraho, kandi ibyo byose mwifuza biraza gukoreka. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Shalom shalom.